يا منور قلبي نورني بنور الإيمان Allah beri terang hati aku, Allah beri cahaya iman. Terang hati lun terang, buka kandang nur imani. Hati pengeban cermen, bameneen sinurani. Hati pengeban cermen neberi berdupa ya Rabbi. Neberi hati lon berpengah, neberi berdupa kalam ilahi, neberi taufiq dengan ilham, belon faham dum hadis Nabi, diberi mufhum hadis sahih, hadis dhaif belum tukri, menencilam yang perleh bajiti pele wahabi. Al-Mufiqah nebrilun fam, berjalan dum kaul mahalli, kitab mahalli sabasyarah, minhal fiqah Imam Nawawi. Imam Nawawi alim fiqah, lam tamah dengan sufi, salah sidra waliullah, mukasyafa alim rabbani. Neberi bejut lan bertuafah, kitab nihayah belum tukri, dua kitabnya cukup asah dalam sejarah mazhab Syafi'i. Menantilam Fathul Wahab, Mu'nil Muhtar Khatib Syarbini, kitab fiqah lam yang lain, Fathul Mu'in Al-Malibari. Berjalan berkemah tasawuf, lampan bero'eh ya Ghazali, tipe hatinya beri berji'oh, sifat jasus dan sifat dengki, sifat batin maksud yang tifloh, neberi berji'oh wahai ya Rabbi, berterang hati lun lagi suluh, Imam Tasawwuf Junaid Baghdadi. Ilmu tauhid nebrilun fam, buruh jalan tauhid asy'ari, belun fam kalimah taibah, yang kagak surah lima turidi. Menencilam ilmu ma'rifah, mukasyafah dalam qalbi, jalan geja awliya Allah, lam tariqa ulama sufi. Neberi ji'oh yang bid'ah, faham Syiah dan Wahabi, jamaah tabligh kedai puji pun, kedai hulaut ulang gerahindi. Amin ya Allah, amin ya Rahman, berperkenan ban bandung doa berkat Nabi
Sayyidil Akwan. Amin ya Manan Mubagi.